Dobrodošli u Partizanov magazin. U ovoj epizodi gledat ćete: Izborna skupština, poverenje predsjedniku i direktoru, pojačan upravni odbor. Dečja tribina, blago fudbalskog kluba Partizan. Pripreme za nastavak sezone, zalet za duplu krunu i nastavak evropskog puta. Veliko pojačanje, povratak Ljubomira Fejse. U prostorijama sportskog centra Partizan Teleoptik 17. januara održana je izborna skupština fudbalskog kluba Partizan, koja je počela minutom ćutanja u znak sećanja na Momčila Vukotića, Miloša Kostića i druge preminule članove kluba. Delegati najvećeg klubskog tela odlučili su da aktuelni predsjednik Milorad Vučelić dobije novi petogodišnji mandat, baš kao što je donesen zaključak da funkciju generalnog direktora kluba još 5 godina obavlja Miloš Vazura. Izabran je i novi upravni odbor, u kome su između ostalih profesor dr. Vladimir Đukić, direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, legenda kluba Goran Pandurović kao i sponzor Veljko Mihajlović, a na čelu novoizabranog nadzornog odbora je postavljen advokat Veljko Delibašić, inače potpredsednik Advokatske komore Srbije. Skupština fudbalskog kluba Partizan je u ime svog mnogobrojnog članstva kao i vernih poklonika sporta iskoristila priliku da tokom svog redovnog zasedanja iznese najiskrenije divljenje za legalna, pravedna i dostojanstvena zalaganja Novaka Đokovića u odbrani elementarne ljudske i sportske etike i univerzalnih vrednosti i principa koje on dosledno zastupa i simbolizuje. Izražavajući jednodušno osjećanja podrške najvećem sportisti današnjice Novaku Đokoviću, Skupština FK Partizan u ime svog mnogobrojenog članstva, kao i vernih poklonika sporta, koristi priliku svog izbornog zasedanja da iznese najiskrenije divljenje za legalna, pravedna i dostojanstvena zalaganja Novaka Đokovića u odbrani elementarne ljudske i sportske etike i univerzalnih vrednosti i principa koje on dosledno zastupa i simbolizuje. Dečja tribina nastala je kao pokušaj da se usled zabrane prisustva navijača zbog kazne UEFA ipak pronađe način da se pruži podrška tadašnjem treneru Savi Miloševiću i fudbalerima na terenu, a pretvorila se u crno-belo dečje carstvo koje se konstantno širi i oplemenjuje sportski prostor ne samo u Srbiji, već i u celoj Evropi. I kao nešto što sve više klubova pokušava da prepiše i prenese na svoje stadione. Utakmica protiv turske Malatije koju smo odigrali u Beogradu, kvalifikacije za Ligu Evrope. Naravno, bilo je sjajno navijanje, međutim, delegat utakmice obeležio neki rasizam za koji mi uopšte nismo upoznati, niti znamo ko je to rasizam. UEFA nas je drastično tu kaznila 2 utakmice bez publike. Mi smo se žalili, ipak je bila blagonaklonost UEFA i dozvolila nam je da sledeću utakmicu kvalifikacije za Ligu Evrope protiv norveškog Moldeja odigramo sa decom uzrasta do 14 godina. Mi smo uspeli u roku od 48 sati da okupimo 4000 dece sa teritorije cele Republike Srbije. Naravno, posle prolaza mi smo se kvalifikovali za praktično grupnu fazu Ligu Evrope. Odmah sutradan smo se u UEFA žalili i UEFA, pošto je videla kako smo to mnogo dobro organizovali sa decom, da je bilo fantastično navijanje, bez ikakvih uvreda, bez ikakvog dobacivanja, bacanje predmeta na teren, ona nam je dozvolila da protiv AZ Alkmara iz Holandije odigramo pred celim stadionom sa isto decom od 14 godina. Za ove 2 godine postojanja dečje tribine kroz nju je prošlo na desetine hiljada dečaka i devojčica koji su u Humsku dolazili kao na hodočašće. Neki prvi put, a većina njih vraćajući se na svaku narednu utakmicu. Znate kako, obaveze oko dečje tribine nikada ne prestaju. Naime, mi smo u stalnoj komunikaciji sa svim našim klubovima navijača, školama fudbala i organizacijama koje dovode decu na utakmice, tako da je to jedan kontinuirani rad 7 dana u nedelji.
Mnogi klubovi su pokušali da kopiraju nas i ovu našu izvanrednu akciju, gde mi kao tim ovde praktično radimo, ali do današnjeg dana nisu uspeli da obore taj rekord od 23.000, 4 plus hiljade i ovih 13.500 dece. Što se tiče samog dočeka dece, naime, mi pored dece koje stalno dolaze na dečiju tribinu, imamo puno mališana kojima je to prvi put da dolaze na naš stadion. A meni je želja da im taj dan na stadionu bude što sadržajniji i lepši, a verujte, pojedini od njih provedu i po 7 pa i do 8 sati u autobusu samo u jednom smeru i nije im teško da bez obzira na tako dugačak put dođu i po nekoliko sati ranije na naš stadion gde ih ja dočekam i onda mi zajedno idemo u trofejnu salu i koristim tu priliku da ih upoznam sa bogatom istorijom našeg kluba. I mi se tu obavezno fotografišemo i sve te fotografije koje oni naprave tokom puta i video snimke oni meni prosleđuju i mi to objavljujemo na našim društvenim mrežama. Treba istaći velika hrabrost i pre svega poštovanje i zahvalnost svim roditeljima što su pustili decu na ovih 6 utakmica, s jedne strane, sa druge strane velika zahvalnost trenerima za veliku odgovornost koju su preuzeli na sebe i posebno školama koje su omogućile normalno da deca budu slobodna taj dan. Deca su jako srećna i radosna, znate, što su na stadionu. Bodre Partizan, svoje omiljene igrače, oni pevaju himnu Partizana i sve pesme koje su posvećene našem klubu. Glasno kažem svima, Olimpos slavno ime, i divim se samo njima. Olimpos slavno ime, i divim se samo njima. Deci koje su dali veliki doprinos, znači impuls našim igračima, to je neverovatno navijanje, to treba videti, klicanje, navijačke pesme. Ovde treba istaći takođe malo i vreme odigravanja utakmice koje uopšte nije išao u prilog, znači da li je utakmica zbog te prava UEFA u 18:45 ili u 21 čas. Nakon završene utakmice mi se ponovo okupljamo na platovu ispred tribine gde se nalazi kombi sa lanč paketima. Smo uspeli da obezbedimo za tu decu hranu i praktično vodu. Fudbalski klub Partizan ima jako lepu saradnju sa svratištem za decu na Zvezdari i Novom Beogradu i sve preostale lanč pakete mi šaljemo na te dve lokacije. Posećivale su na škole fudbala iz cele zemlje, kao i država iz okruženja, učenici osnovnih škola, ali i mališani ometeni u razvoju, kao i bebe stare tek nekoliko meseci. Često me pitaju, pa dobro, Majo, koliko godina je imalo najmlađe dete koje je bilo na utakmici? Znate, nisu u pitanju godine, već meseci. Na jednoj od utakmica sam ugledala roditelje sa bebom, beba od 3 meseca. Znači, verujte, malo je reći da sam bila oduševljena kada sam ih ugledala, odmah sam prišla da se upoznam sa njima, da im se zahvalim na tome što su došli i naravno da ih fotografišem i pozovem da ponovo dođu. Mi nastavljamo još žešće ovu akciju odlukom upravnog odbora, ne samo protiv Sparte u 16. finala Lige konferencija, nego trajnog praktično karaktera i na proleće, ako daj Bože se kvalifikujemo i pobedimo Spartu, i za naše domaće normalne utakmice. Što se tiče samog prijavljivanja za utakmicu, naime, svi zainteresovani putem maila mi šalju neophodne podatke, a to su spiskovi koji sadrže imena, prezimena i matične brojeve dece i odraslih. Takođe, veliki broj roditelja nam se obraća sa pitanjem da li oni mogu da dođu sa svojom decom, a i meni prilikom posete trofejnoj sali mališani me isto to pitaju. Naravno, svi su dobrodošli, samo je preduslov da deca moraju biti u pratnji odraslih, pošto je nama njihova bezbednost na prvom mestu. Mi hoćemo da se, u stvari mi smo hteli da se njima odužimo i to je odluka upravnog odbora,
izbacili smo novu člansku plastificiranu kartu, elektronski format sa svim podacima i mi smo zbog pandemije, normalno, obišli bi mnogo gradova, zaključno sa Milićima, Republika Srpska, mi smo podelili skoro 5000 članskih karata, normalno prednost imaju i ta deca, što ne znači da nemaju i drugi navijači verni odani Partizanu i naš je cilj da dođemo do 100.000, pa čak i 200.000 članskih karata. S punim pravom mogu da kažem da je Dečija tribina mesto gde caruje drugarstvo i ljubav prema Partizanu. Moj kolega, znate, kaže najjača je Dečija tribina i ja se apsolutno slažem sa njim u tome. Oni se okupljaju na platovu ispred severne tribine, a kada se pojave, svi gledaju samo u njih. Onako male, preslatke sa crno-belim šalovima, zastavama i kapama. Iz njih izbija emocija, ljubav se toliko osjeća da se gotovo može dodirnuti i to ne može da vas ne oduševi. Njih ne zanima da li je kiša, sneg, debeli minus ili nesnosna vrućina. Njih samo zanima da su uz Partizan i da znaju da će uz njega ostati zauvek. Sve za ljubav, sve za Partizan. Nešto manje od mesec dana odmora imali su fudbaleri Partizana pre nego što su 12. januara 2022. godine okupili na prozivci pred početak priprema za nastavak sezone u kojoj su ambicije najveće. Mi smo izuzetno oprezni, izuzetno fokusirani, koncentrisani, ujedno i ponosni na ovo što smo do sada uradili, ali oprezni, svesni šta nas čeka u narednom periodu i to nam daje jednu dodatnu motivaciju da još jače radimo, da podignemo sve ovo za 20-30% sigurno i budite uvereni da ni jednog trenutka nismo ni opušteni, niti mislimo da smo nešto uradili do sada, tako se ponašamo, tako ćemo i krenuti od prvog dana i maksimalnim fokusom da pokušamo da ispunimo ove ciljeve. Nadam se u jednoj pravičnoj borbi do kraja, to očekujemo, to želimo, a mi smo to zaslužili. Hvala vam puno i srećno u nastavku. Dupla kruna je, kako to reče trener Aleksandar Stanojević, realan san, baš kao i želja da se preskoči Praška Sparta u 16. finala Ligi konferencija i izbori plasman među 16 najboljih timova u ovom takmičenju. A pre nego što je prvi put u novoj godini igrače izveo na zajednički trening, Aleksandar Stanojević je produžio ugovor sa Partizanom do kraja 2024. godine i time jasno stavio do znanja da je potpuno fokusiran na ono što se dešava u Humskoj. Ne želimo nijedan zarez da bude, da ne bi se pojavile i uopšte priče da li se i oko igrača, isto to želimo da rešimo, da li se produžava, da li neko ostaje, da li neko ne ostaje. Želimo da svi imaju mirne glave, kao mi, navijači, svi ljudi u klubu i okolo, da jednostavno idemo istim putem. To će isto raditi i igrači, mislim da je važno za jedan mir za sve nas da idemo u tom pravcu. 10 dana igrači su trenirali u Beogradu, sakupljali snagu za sve ono što ih čeka na centralnom delu priprema i osluškivali gde će on biti, na Kipru, u Španiji ili Turskoj, da bi na kraju odluka pala na poznatu bazu u Beleku, hotel Kaja Palazzo. Hladno vreme, pa čak i sneg koji su nas dočekali u luksuznom turskom letovalištu, poremetili su raspored treninga, ali ne i odigravanje utakmica. Prvi kontrolni meč igran je utorka 25. januara protiv ekipe Tikveša iz Kavadaraca. Ostvarena je pobjeda od 2:1. Trener Stanojević priliku je pružio svim raspoloživim igračima i na kraju bio zadovoljan onim što je video. Naravno zadovoljan ukoliko se zna u kojoj fazi priprema se ekipa nalazila i kako je odgovorila na napore nakon jakih treninga. Rival iz Severne Makedonije poveo je preko Ivana Ivanovskog, koji je u 25. minutu uspešno izveo 11-terac, nakon što je rukom ispred gola Milana Lukača igrao Siniša Saničanin. Međutim, odgovor crno-belih bio je veoma brz i konkretan. Već nakon 10 minuta vođstvo je bilo na strani crno-belih.
Nisu prošla ni 3 minuta, Quincy Menig bio je brži od golmana Davkova, vratio loptu do Miloša Jojića, a on je lako ubacio u mrežu za 1-1. Dominacija igrača u crnim dresovima nastavljena je i nakon izjednačenja, a najbolji strelac Partizana u jesenjem delu polusezone, Ricardo Gomes, je ovoga puta pokazao koliko mu malo treba da zatrese mrežu rivala. Dobio je loptu sa leve strane od Danila Pantića, primio i šutirao iz okreta, smestivši je u dalji ugao gola Tikveša za konačnih 2:1. Davne 2008. godine u Humsku je stigao kao najveće pojačanje prelaznog roka. Danas, 14 godina kasnije, kada Ljubomir Fejsa ponovo zadužuje crno-belu opremu, njegov dolazak je i veći i značajniji nego kada je tog leta stigao iz Splunskog Hajduka. I kao ilustracija značaja transfera, ugovor je potpisan na aerodromu rano ujutru, a Fejsa odmah krenuo u Tursku da se pridruži sa igračima. Ljuba u Partizan stiže kao neko ko je tokom karijere osvojio više od 20 trofeja, od kojih su 3 šampionske titule i 2 nacionalna kupa prigrabljeni upravo u dresu kluba za koji oduvek navija. Kasnije je pehare osvajao u Olimpijakosu i Benfiki, sa kojim je igrao i finale Lige Evrope. Dres reprezentacije Srbije je nosio 25 puta. Ljubo, dobrodošao kući. Pa iskreno sad mi je malo više kao neka frkica, uzbuđenje. Nekako ne znam, bio sam mlad pa ni ne razmišljam puno. Sad sam malo stariji, znam da dolazim, ipak moj klub, tako da sam nekako više uzbuđeniji. Kraj januara i početak februara period je godine rezervisan za prijateljske, odnosno kontrolne mečeve, a onda sledi ono pravo. Praktično u samo nedelju i po dana moglo bi da se reši mnogo toga. Očekuje nas gostovanje Radničkom u Nišu na otvaranju prolećnog dela sezone, potom odlazak u Prag na meč sa Spartom, a onda susret sa kragujevačkim Radničkim u Humskoj, pa revanš meč sa češkim timom. Samo 3 dana kasnije i 167. večiti derbi na gostujućem terenu.